கீழ் கரு දෙකක් අරන් ඇවිල්ලා ඉනම් පල්ලෙහා පානතු ඇවිද ගන්න බැරි කෙනෙක්. அந்த இடத்தில் இருக்கிறார், இடுப்புக்கு கீழே சுயநிலை இல்லாமல் ஒருவர். මං එයා සුව කරන්න එතෙන්ට යන්නයි හදන්නේ. அவர்களை சுகப்படுத்த போகிறேன். ඔබ දැන් මේ මගේ අතේ ටිෂුව එකක් තියෙනවනේ. என்னுடைய கையிலே ஒரு டிஷ்யூ இருக்கிறது. මං දාඩිය පීදාපු ටිෂුව එකක්. நான் வியர்வை துடைத்த டிஷ்யூ. ඔබ දන්නවද මේක මම රෝගියෙක් මත තිව්වොත් ඒ රෝගියා සුව වෙනවා. நோயாளி மத்தியில் வைத்தால் அவர் சுகப்படுவார். චට උන්වහන්සේගේ ආලේපය මගේ ආත්මත් උන්වහන්සේට පත්වත්. නානගේ කකුල් දෙකේ තත්ත්වය. கால்கள் ලෝකෙට පෙන්න. உலகத்துக்கு காட்டுங்கள். ඔබට මේ අම්මා චුටක් ඉස්සරහට යන්න. බලන්න කකුල් දෙකේ හැටි. பாருங்கள் அந்த கால்களை. ඔමින් ඔබට පේනවද යාගේ කකුල් දෙක වෙලා තියෙන වැඩේ? உங்களுக்கு தெரியுது அவருடைய கால்களின். ඔයාලට පේන මේ කිහිලි කරුව නිසා உங்களுக்கு பாருங்கள் அந்த கால்கள். ඔබට යන්න මෙන්න මේ කෝණේ. அவருக்கு எப்படி இருக்கிறது? මේ කෝණේ. இது வேண்டும் அந்த நடந்து செல்வதற்கு. යාගේ කකුල් දෙක කුණු වෙලා ගඳ ගහනවා. கால் අපහාස ரெண்டும் කරනවා නෙමෙයි. ஒன்றாகி அவருக்கு ඔසු කරන්න යන්නේ. நாற்றம் அடிக்கிறது. ඒකනවල බෙහෙත් දාන්න. ෆාමසියකින් ගිහලා ඉල්ලලා බෙහෙත් දාගන්නේ. කොහින්ද ආවේ? ඉස්පිතාලේ ගියා ඉස්පිතාලේ බෙහෙතුත් නැහැ. ස්පිරිතාලෙට ගියාලු ස්පිරිතාලේ බෙහෙතුත් නැලු. வைத்தியசாலையில் மருந்தும் இல்லை என்று சொன்னார்கள். මම ඒක විශ්වාස කරන්නෙත් නැහැ මට වැඩකුත් නැහැ. ස්පිරිතාලෙන් කියන එක දවසම කස්ත්‍යාවද තමයි. ස්පිරිතාලෙට ගියාම வைத்தியசாலைக்கு ස්පිරිතාලෙට ගියාම දවසම රස්චා කරනවා ගිහලා වැඩකුත් නැලු. එතන කියනවා විශ්වාස කරන්න නැලු. ජේසු විශ්වාසද? ඕ இயேசு விசுவாசமா? ඒකනේ ආයේ. ආවේ. ඔන්න බලන්න මේ තාත්තගේ කකුල් දෙකට පණ දෙනවා. பாருங்கள் அந்த தந்தையுடைய கால்களுக்கு உயிர் கொடுக்கிறோம். මේ කකුල් දෙක සුව කරනවා. இந்த கால்களை சுகப்படுத்தும் යේසුගේ නාමයෙන්. இயேசுவின் நாமத்திலே. ඔබ දන්නවද මම මේ තාත්තා දුවන්න සුව කරන්න යන්නේ? உங்களுக்கு தெரியுமா அந்த தந்தை ஓடுபடியாய் சுகப்படுத்த இருக்கிறேன். යේසුගේ ලේ. இயேசுவின் ரத்தம். මරණය පරාජය කළ යේසුගේ ලේ. மரணத்தை செய்த இயேசுவின் ரத்தம். මේ දැන් இப்பொழுது මේ නීච කුල ශාප මලපත් බන්ධනය කඩාදමා எல்லா சாப கட்டுகளையும் உடைத்து සුව කරනවා. சுகப்படுத்துகிறேன். ඉනින් පල්ලෙහාට කකුල් වලට පණ දී සුව කරනවා. இடுப்புக்கு கீழே கால்களுக்கு உயிர் கொடுத்து යේසුගේ சுகப்படுத்துகிறேன். නාමයෙන්. இயேசுவின் நாமத்தில். ශාප බන්ධන අනබින කොට්ටන වද බන්ධන මරණීය ශාප சாப கட்டுகள் மரணத்தின் கட்டுகள் இப்பொழுதே சாபங்கள் எல்லாம் விலகி வெளியேறு. පේනවනේ යාට ඉනින් පල්ලෙහා පණ නැහැ. නමුත් තව සුළු මොහොතකින් පණ එනවා. සෙරප්පු දාගන්න ඕනේද? සෙරප්පු දාන්න ඕනේද? පණ දෙනවා යේසුගේ නාමයෙන්. නැගිටින්. இடுப்புக்கு கீழே அவருக்கு சுயநினைவு இல்லை. දැන් බණුත් ඇවිදි. කොන්ද කෙලින් කාන. ආසයි ඇවිදින්න. ආසයි ඇවිදින්න. එන ඇවිදින්න. ආසයි ඇවිදින්න. அவருக்கு நடக்க ஆசையாய் ඕ ගහන පඩ. கரகோஷங்கள். ඔන්න අතාරලා යනවා. இதோ அவர் கையை விட்டு நடந்து செல்கிறார். ඊළඟට අත්පල සන්නාදයක් දෙන්න. கரங்களை உயர்த்தி கரகோஷங்களை தட்டுங்கள். අතාරින්න බලන්න. கையை விடுங்கள். යම් බලන්න තනියම. இப்பொழுது தனியாக நடந்து ඔන්න செல்லுங்கள். තනියම ඇවිදිනවා. இதோ தனியாய் நடக்கிறார். යේසු ජීවමානයි. இயேசு ஜீவிக்கிறார். ඉස්සරහටම යන්න. ඉස්සරහටම යන්න. முன்னாடி செல்லுங்கள். තුන්වෙනිදා මරු පරදා නැගීටලා වැඩ සිටිනා. කිහිලි කරු අතින් අරගෙන එයා තාත්තා ඇවිදිනවා. තුන්වෙනිදා මරු පරදා නැගීටලා වැඩ සිටිනා. තුන්වෙනිදා මරු පරදා නැගීටලා වැඩ සිටිනා. යේසු ජීවමානයි, යේසු ජීවමානයි, යේසු ජීවමානයි සදා. යේසු ජීවමානයි, ඔව් යේසු ජීවමානයි, යේසු ජීවමානයි සදා. පුදුමයි පුදුමයි බලවන්නේ දැන් සිදුවන්නේ. ලෝම පිවිදිලා නිත්‍යම වාලා යේසුස් පසුපස දිවෙන්නේ. යේසුගේ ක්‍රියාව පුදුමයි පුදුමයි බලවන්නේ දැන් සිදුවන්නේ. ලෝම පිවිදිලා නිත්‍යම වාලා යේසුස් පසුපස දිවෙන්නේ. මේ තවුතුන් දෙයක් ගන්නත් බැරුව ගියා. මාව ඇක්සිඩන්ට් වුණා. ඉස්පිතාලවල බෙහෙත් නැහැ. කිසි කෙනෙක් බලන්නේ නැහැ මාව.
මං අස්තර වෙලා ඉන්නේ තනියම. මගේ පුතත් අන්තරවන මගේ වයි පුතත් වගේ. මං ඉතල තනියම ගෙදරලා අර ගියල්ල මං ගියල්ල. සේසුනේ. දැන් ඇවිදිනවද? இப்பொழுது நடக்கிறார். දැන් ඇවිදිනවද? හයිය හයි ආවා. අයියා! ඔව්. வேகமாய் வந்தார். බලන්න හයියාව අත් දෙක උස්සලා பாருங்கள் ඇවිද ගන්න බැරුව මෙතෙන්ට ආවේ. நடக்க முடியாமல் තනියම வந்தார். කාත් කවුරුත් නැතුව සිටියේ. தனியாக இருந்தார். මේ කවුද? චතුරංග. එයාට කාත් කවුරුත් නැති නිසා එයා සවි වෙනකන් අපි ළඟ තියාගන්න. කන්න බොන්න දීලා යට ඇඳුම් දීලා එයාට ආදරය කරමු අපි නේද? යේසු ඉන්නේ ඒකට තමයි. இயேசு இருக்கிறது ඔයාට அதற்காக. කාත් කවුරුත් නැති නිසා මංගාව ඉන්න. யாரும் இல்லாதனால் என்னிடத்தில் இருங்கள். හරිද? சரியா. අන්න මහත්ය හම්බෙන්නේ යාට කියයි කරන්න ඕන දේ. යේසු ආදරේ මිනිස්සුන්ට. இயேசு நேசிக்கிறார் மக்களை. අපි ඒ වගේ අසරණ කාත් කවුරුත් නැති අය තමයි මගේ වැඩිහිටි නිවාසයට තියාගෙන මම ඉන්නේ. யாரும் இல்லாதவர்களை தான் நான் என்னுடைய முதியோர் இல்லத்தில் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறேன். දිව්‍ය සුව කිරීමේ දේව මෙහෙයන් සෑම සෙනසුරාදා දිනකම උදෑසන 9:30 සිටත් සෑම ඉරුදිනකම සවස 3:30 සිටත් පැවැත්වේ. විමසී ස්ථානය